Selam aleykum, hürmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün Mayıs'ın 8'i Salı günü. Hatıra barışuv günü Ukrayna'da bugün ikinci Janjenko vaktında elak olganlarının hatırası anıla. O vakit 80 milyondan ziyade insan elak olgan edi. Bu konu 1945 senesi Hitler'ge karşı koalitsiya natsist Almanya'nın silahlı kuvvetlerinin sözsüz teslimiyeti hakkında aktını kabul etken edi. Hatıra ve barışuv günleri 2004 senesi noyabr ayında Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Baş Asambleyası'nın kararının ilan etilgen edi. Ukrayna'da Kyiv vakti boyunca saat 12'de kurbanlarının hatırası sükunet dakikası ile anıldı. Mayıs'ın 8'ine bağışlanған tedbirler Ukrayna Tarixi Milli Muzeyinde Kahramanlar foto sergisinin açılışından başlandı. Gece saat 10'ı 40 dakika geçkende anda barışıkның ilk dakikası adlı aksiya geçirilecek. Öz tuğan toprakны Karamanca korugan herkesini hatırlamak gerekmez. Bunun hakkında Prezident Petro Poroshenko ikinci Janjenko vaktında Ukrayna tarixinin Milli Muzeyinde Kahramanlar sergisinin açılışı vaktında bildirdi. Bu 12 cesur Ukrayna'nın tarixi. Stendlerde kitaplar şeklinde ikinci Janjenko vaktında cebede çeşit ordularda cenkleşken kahramanlar takdim etilgen. Şu cümleden UPA ve Kızıl Ordu, ABD ve Britanya ordularında cenkleşken kahramanlar. Hem de şimdi Ukrayna'nın Rusya tecavüzünden korugan kahramanlar herkesini umumi maksat birleştiriyor. Dünyanı tecavüzciden korumak. Туған топрақны Караманжа құрған әркесіні білмек ве анмақ керекміз. Сарымларда жен кеткен ве олардан құртарылған, Днепрны кечкен ве Карпат боғазыны ашқан. УПА сафларында нацистлерні йоқ еткенлер ақында білмек керекміз. Украин генчлері екінші Janjenko вақтында Британия күкінде, Шимали Африка құмларында, Нормандия ялысында, Тынч океан адаларында украинлердің япқан қараманлығы ақында білмелі. Олар эпесі қараманларымыздыр. Keçken kun devamında Birleşken Güçlerinin ameliyatı geçirilgen zonasında 2 Ukrayna harbiyi yaralandı. Ukrayna istihbaratı bildirgen ki bu bir cenkever yok etildi, daha 5'i yaralandı. İşgalciler Minsk anlaşmalarında yasak etilgen silahdan 15 kere ateş açkan edi. Şu cümleden Krymske, Popasne, Novotashkovske, Luhanske, Avdiivka ve Şirokine mayecileri ateşka uğradı. Cenkeverler yerli sakinlerinin evlerine de ateş açkan edi. Bunu UA TV telekanalına Birleşken Güçlerinin matbuat merkezinin temsilcisi Oleksandr Petruk bildirdi. Rusия işgalci orduları Zaytsev meskun yerine 122 kalibrli toplardan ateş açmağa devam etti. Halkara gumanitar aklarının kaidelerini kaba surette bozup, cenkeverler mesken evlerini yıqa. Tunevin Zaytsev'de 27 kere art mermeninin patlavı kaydetildi. İşgal etilgen Kırım'da kanunsuz surette mahkum etilgen Ukrayn Andriy Kolomiyets kene ceza izolatorunda buluna. Diğer mobüslerge çıkmağa istemegeni için. Bunu Kırım Hakikat saytına onun apayı bildirdi. Kolomiyets izolatorda Mayıs'ın 19'una kadar bulunacak. Anda endi 4. kere tuşu. 2016 senesi Rusya nezaretinde çalışkan Kırım mahkemesi Евромайдан iştirakçısını Berkut Maksus bölüğünün Kırım hadimlerine suikast etuvde kanunsuz surette kabatlap 10 yıllık kalktı nizam koloniyasına mahkum etken edi. Kreml Avrupa'nı bölmege istey. Şunun için Moskvaga sınırla ve baskını arttırmak gerek. Bunu Amerika Birleşken Devletleri'nin Devlet Departamentinin Ukrayna meselelerinden vekiliyetlisi Kurt Walker Washington'da geçirilgen konferensiyada bildirdi. Mevzusu Rusya'ya karşı sanksiyalar kirsetilmesinin 4. yıllığı. Walker şunu da kaydetti. Ukrayna'ga silahının berilmesi ve memleketinin müdafaa imkaniyetinin artırılması Rusya'nın ileri tecavüzüne yol vermemek için yapılan hücum ya da tarikler için değil. Rusya'nın Ukrayna territoriyası üzerinde nezaretini genişletmege istese, ileri geçmege ve daha çok almağa istese, ziyade ödemege mecbur edecek olamız. O vakit akıbetler daha da körümlü ve pahalı olacak.
1938 сенесі Қырым татар зиялыларының ақмежетінің НКВД писханесінде атып өлдірілмесі Киевде Қырым евінде кешірілген мұнақашада анылды. Языджы этнограф алимлері сақтеленілген дәлелер бойынша Алмания менфаатына япылған жасуслықта қабатланылды. Әлек олғанларының там саясы белі дегіл. Зиялыларыны өлдіріп, большевиклер Қырым татар халқыны башлықсыз қалдырды. Бұл амелият шымды Земаневи Русияда қоланыла дей Қырым татарларының етекчесі Мустафа Джамилев. В 28 году был уже расстрелян. 29 сенесі Мұхтар Жұмхуриятның бірінші башы Ибраимов атып өлдірілген еді. Sonra құлақларыны жазаламаға башладылар. Нәтижеде, en azından 50 bin Қырым татар адымы айлернен Қырымда сүрген етілген еді. Sonra күтлеви террор, күтлеви кушхун жазалары башлады. Милли полиция, милли гвардия, девлет сыныр хызметі ве февхуляды вазиетлер бойынша девлет хызметінің 17 бин хадимы майасының 8 ве 9-ында кечірілежек тәдбірлерді низамны незарет етежек. Украинаның чоқусы регионында канун құруйжылар хызметінің құветлештірілген режиміне кечежек. Бұны Украинаның милли полициясының башы Сергей Князев білдірді. Мы прогнозуємо Мемлекетнің бір сыра регионда оператив вазиетнің кергенлешмесі мүмкін. Шу жүмледен Киевде, әмді Запорожье ве Днепр вилиятында. Керек олғанда құланылажақ күч ве вастасымыз чоқтыр. Менімже, девлетіміздің ватандашларына майыстың 8 ве 9-ында қасветленмеге ажет жоқ. Әрші яқшы олажақ. Низамны тәмінлерміз. Урметлі серджелер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберіміз әді-дачо хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда көре білесіңіз. UATV елі олыны сағлықнен қалыңыз көрішкенде.